لهولا صدوده شاهیان لکامپا دومیز و بن چاونیریا ریوبریا روشنبیری یا پارێزگەها دهۆکێ و ئامادەبوونا رێزدار ئیدریس ساڵح نەبی ریوبرین کامپێن سینۆرێ پارێزگەها دهۆکێ و ست لێلان ریوبەرا کامپا دومیز و هژمارێک ji خەلکên kampê xولەیەک fêrbûna zimanê Kurdî ji 150 şagirtî hat vekirin. Bi rêveberiya mamosteyê zimanê Kurdî Yasir Remadanî Kriz û bi Enerî û beşdarbunermen havayê Kurd rêveberiya giştiya rewşenbîrî û hunerî dihok herosa rêveberiya çalakiyên wêjeyî ku yek saziyên wê ye erkekê netewayetî dît evrûke xuleka zimanî nava kampa domîz da veket. Çunku bi rastî mêjûyê da eger em bîn û piçekê nav laperê dê vedeyn qedrek an ku milletê me rojava ji layê rejimên cûre û cûr an ku yek dîfekê layê zimanî ve ji layê keltûrî ve ji layê rewşenbîrî ve gelê me hatiye şinavbirin. أفضل ما بقرية ما بس هوا فيربونا زمان كردي فاندن ونبيسين وعندك ريمان بنارتي رزمانا كردية رسن أب خول ماوي دمها دبكيشن أم هي بدارن وكو كم الله في الدنيا هي أم زمان خا لكن ما بس أم خالي در كابن زمان خا كردي كم زمان ما يك جوان زمان كابن ترين وبرزترين وبهسترين زمان دروجلاتا نافيدا خۆلا زمانê Kurdî ya gol dibîstana Efrîn li kampa domîz wê dest pê kê û li ser du mehankarê xwe berdewam kê û li ser du estên nivîsandin û xwendin û bi hijmarek ji 150 şagirtî. Bo bername Ark Cemîl Osê